Početna aukcijska cena 2.500 dinara, voditelj radionice, akademski slikar Darko Babić, također. Znači, drugarice odmaraju na klupi, evo kao što vidite, jedan fin popodnevni odmor. Koliko nudite? 2.500, ima li neko 2.600? Imamo zainteresovani. O, bravo, bravo, Janko, 3.000 dinara. I ovako svakog decembra. Jedinstvena slika šalje se iz Požeške galerije gde se članovi Društva za cerebralnu i dečju paralizu raduju što će njihov kreativni svet, koji oslikavaju akrenim bojama na platnu, ulepšati nečije domove. Za to što imaju priliku da postanu pravi mali umetnici, zaslužan je akademski slikar Darko Babić, koji je sam član društva. Oni su pre svega željni društva, poštovanja, uvažavanja sigurnosti i nekakve topline. I sad u takvom ambijentu, kada su podržani i poštovani, to njih ohrabri da se opuste i da iz sebe najiskrenije daju i oprobaju se u nečemu u čemu možda misle da nisu ni sigurni mnogo, ni vešti, ni ranije dovoljno pohvaljeni. Slike se prodaju na aukciji, a sve što se ne proda baš za dan osoba sa invaliditetom čeka i narednih dana da posetioci pazare. Prodaju se i ručno rađene rukotvorine i grnčarija oslikana emocijama tokom likovnih, stvaralačko-kreativnih i radionica ručnih radova. Ako nema neku mogućnost za neku određenu stvar, moj posao kao defektologa u saradnji sa medicinskom sestrom je da stvorimo uslove, odnosno da prilagodimo određenu aktivnost i radionicu svakom od članova, da se neko ne osjeti izostavljeno i svako da ima svoj doprinos na neki način. Društvo tokom godine ima veliki broj drugih aktivnosti, broja 93 člana, ujedno okupljajući 7 društava osoba sa invaliditetom. Od ove godine imaju i svoj klub u okviru koga se organizuju radionice, ali još uvek nemaju dnevni boravak. Klub radi slično kao dnevni boravak, s tim što on nema, recimo, obroke koji su obavezni. Imamo defektologa i medicinsku sestru, imamo voditelja radionica i imamo administrativnog radnika koji sve to vodi. I to je plaćeno od lokalne samouprave. Znači, za dnevni boravak potrebno je još jedan koračić. Znači, nije to ni nešto mnogo, a opet s druge strane nije malo. Dogradnja još jedne prostorije, razumeš, još jedan WC osoblje i još jedno, 2-3 plate na to. Tako da, to samo treba imati razumevanja da je ovo jedini grad koji nema dnevni boravak. Na kraju njima je bitno da imaju podršku, da neko ono što rade može da prepozna i srećni su što su zbog raznih aktivnosti sve više vidljiviji u društvu. Izložba Čovek samo srcem dobro vidi otvorena je do 7. decembra. Novac koji sakupe biće upotrebljen za nove materijale i bazare, a deo novca ide umetnicima kao novogodišnja čestitka.